Zajedno smo kreirali i vodimo trening regrutacije i selekcije u IT sektoru. Reč je o treningu koji obrađuje sve procese regrutacije i selekcije u jednoj firmi sa posebnim osvrtom na specifičnosti u IT sektoru. Trening je namenjen zaposlenima u ljudskim resursima IT kompanija, menadžerima i vlasnicima firmi koji žele da uspostave kvalitetan sistem regrutacije i selekcije, kao i mladim osobama koje sebe vide u HR-u IT sektora. Naučit ćete kako da privučete najbolje kandidate, kako da napišete oglas, kako da osmislite intervju i testiranje, kako da izvršite selekciju i naravno da ispregovarate uslovima rada. Puno toga još. Dobit ćete od nas znanja, iskustva iz prakse, sertifikat i prednost u odnosu na ostale, jer vi ćete znati tajne dobre regrutacije i selekcije koja ne zna konkurencije.